Ko Nicola Dally-Paki, tā rā ko te māmā o Moko Rangitoheriri e mea ana ko te pūrongo huki nā te kaikomihana take hauara, take hauā hoki e pāna ki ngā manaakitanga kia moko i te hōhipera o Taupo i kore take. Hei tāna, kāre tētahi no te hōhipera i kōrero ki aia mo tā rātou whakatau kia whakaweto i te mihini haumanu i a Moko. Ka tino ki te hoki i te pūrongo ko te kore i āta whai whakaaro ki ngā tikanga Māori. Kei tuma mau harawira te roa nātu o nā kōrero. Aha koa te hipa o ngā tau e waru, e kai kini tonu nei te aroha i te whatu manawa. I went into rage when you don't understand why and nobody's giving any clear answer what's happened or why it's happened other than he's dead. I went into rage. That boy had so much that happened to him in his life, you know, and now these last moments he can't have his mother cuddling him and saying karakia. I mean, we can at least do that for him. E ai ki te pūrongo huki, nā te tīma o te tariwha o mōmō o Starship te whakatau, ke whakamutua ngā mahi whakaora no i a Moko. Ko Tānia Sheila tōna kaitiaki, tōna ngare matua no hoki. Ai tai ake te tīma o Starship ki te hōhipera o Taupo, riro katoa ana ngā manaakitanga i a rātau. Ko te kitenga whakamutunga tērā e whakatakariri ana i a Dally-Paki, i nā hoki i te hōhipera o Starship ia i taua wā. A kaori whai whakaaro paku nei ki te whakamārama atu ki aia, ko tāna tama i te whawhai, kia toitu tonu ai. I watched the helicopter platform for Hercules is right outside the bedroom. You know, I heard it leave. Why couldn't they just give me a seat? You know, and that was my right to turn off his life support. That wasn't theirs. By law, parents have the rights and responsibilities to make decisions about their children. We've had a few life support cases in Aotearoa in New Zealand, and the courts have made it very clear it's crucial to get the informed consent of the guardian. Ko tētahi wāhanga nui o te pūrongo huki, kaore te hōhipera o Taupo i āta whai whakaaro atu ki tēnei mea te tikanga Māori. He oia noi ai ki te pūrongo i o tike i te poari hauora aro he omua te whakatahuri kia runuitia te wāhi ki te iwi Māori. We've got a different way of looking at things in Te Ao Māori. The difference it would have made me sitting next to my son. You know, we just know by wairua, he could have wanted to fight more. Māori people say, we get treated differently. And this is a prime example. I can't see how any party would even want to get rid of the Māori Health Authority when you see this, because it takes out the visibility. And what that means is that it'll happen again. I whakapātu a te ao mārama ki te Whatuora Lakes, ki te toi hauora hauātanga anō hoki. Hei tā rātau, ka tāria tō rātau whakatau, kia putarā no te pūrongo tūturu. Tuma mau harawira, te ao mārama.